Namba ya ciiko cia kunyamario gwa ciana kuhahamwo kimwiri gutiganirio ni aciari na gutungio bara ya mwiri ikoretwo ikiongerereka o muthenya no ti kaingi kihoto gikinyirikaga ni undu wa itumi ngurani. Icagi-ini ta Mathare guku Nairobi maya ti maundu mageni undu uria ucungiriirie ikundi ithatu ari hamwe na Oasis Mathare, wanawake mashinani na Dime Youth Camps kunyitana na kuruguria tafarira iria rongoreirie kuhukia ciiko ici na kuhe ciana wiyathi micini na mathukuru-ini. Watu wengi wamejua wanajua violence tu ni kuchapa mtoto na rape, because violence is so broad. Kuna emotional, kuna physical. Kuumana na muikarire icagi-ini ta ici ciana nini cionagira na kurika maundu-ini maria matagereire ukiana kwaga mawira igicangira hari kuongerereka gwa ciana kunyamario nginyagia ni aciari na andu a nyumba. Watoto wengi hawaendi shule, na kwa sababu hawaendi shule wanatafuta ajira mapema, na hizo sehemu ambazo wanatafuta hizo ajira, waajiri wao mara nyingi wanachukua hiyo fursa kwa dhulumu kimapenzi. Most of them go to Isili, akitoka Isili akuje na labda hata kupata pesa hiyo siku, ile stress alitoka nao kazi analeta nyumbani, anakuja kutukanana, anakuja kupiga mtoto and all that. Anisa Mutwiri ni afitha wa ciana mwena wa Mathare akiuga o muthenya ciiko ta ici itiagaga no ti aciari aingi marumagirira kana kwandikithia riboti na honge iria ciagiriire. We have very many people impersonating us as children officers in Mathare. So most of these very grievous cases do not reach our office. Maita maingi macira maya matuithanagirio micini na guku nikuo Ungumania wihiriirie na uguo kihoto gikaga. We have issues of corruption. You know, some of these cases are very, very sensitive, and they are cases that would fetch people maybe a lot in terms of selling favor. So maybe yule perpetrator ameenda ameongea na wazazi ama familia ya ile jamii, familia ya huyo mtoto. Sasa unapata in between case inafanya nini? Inapotea. Na wakishaongwa ama wakishapatiwa fedha, unapata mtu anaambiwa ahame. Ihinda-ini ria mwaka umwe riria tafarira ya ikundi ici igukorwo igithie na mbere irongoreirie gucenjia muikarire na kuhurana na ciiko ici, thirikari ikiorio kuhura njeki wabici cia ciana na gutigirira aria marekuirwo kuhahama ciana ni matacukirio makinya ma kiwatho. Not going to be here for long doing this program. We are doing it in a well sustainable manner, such that we are training teachers, we are training parents, we are training kids as well, so that they can be champions in this community. Tuko na children officer mwenye amekuja Mathare. Tungeomba serikali impatie ile uwezo, impatie what is needed, ndio aweze pia yeye ku-expand hizi cases zifanye nini, zipate watu wapate justice kwa haraka. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagugena wa Waduro.